Halo guys, kita ketemu. Alah. Kita ketemu kayu hanyut guys. Banyak ikan batok. Nya. Itu dia guys ikannya guys. Ajar. Iya guys. Setrek ya guys. Itu namanya banyak guys. Hadis banyak guys. Memang. Kok kita lihat orangnya imut-imut guys, tapi sadis guys. Banyak dah guys. Malu dah guys mancing guys. Macam gadis cantik kali guys. Guys. Buka batu nih guys. Mantap guys. Mancing punya mantap. Jelek guys. Mantap. Inilah Abang Mae lagi narik parang. Okey. Ledong. Ini guys, parangnya guys. Dah. Kenapa main? Pembantaian guys. Pembantaian parang guys. Kayu hanyut guys. Ada kayu hanyut guys. Kelak ikannya guys. Wah.
Mantap.